Election Committee jong United Democratic Party UDP mau kerwat circle menta kasi kala yo pan pelong ya kajing lang banjit ya ka kerteng ukurtong uban sayeng banyakon hak election MDC kaban sawan na ka mau kerwat constituency hak kajing lang bala pelong ha pala ko office rekam jong ka party hak ni kasngi ban rai bat ban penmi ya ka kerteng lale da ka ba shoe tap da ki ballot paper ha kaba leishim bentana do ki president ki secretary pat ki nongkit kam jong ki circle ba pair ha kaba kot jong ka jingye jit napdeng ki sangut ki kertong la job da uba just land roy nong sit ha kaba na kalyang UDP mau kerwat circle kan sapha shaka UDP Southwest Khasi Hills district pat menta kan sapha shaka UDP central body ba kan le ya kabadan kam din ba nagalian jong ka party kala constitute ya election committee yudam ki khat kamba khanai gon tinalian jong ya election committee ngala khat ya ka application ban namta ka community ke sa commission harus number 1 yang dimulai pelang ke boleh apply ke lomba tidak ada sama kata kalau iba delwat nya iba jislan roy noksi iba polanding support bat iba social khoi ina kalian jogi komiti hadir bangil ya pakat seni bahag ke ka lan ka parti kan le nam taban jit yu kandidat te ngila pelong na kuma ngila pelong ngila election na kasi kemudian sautri bat ka bang ikot ya ki presiden baki sekretari jogi unit goher jogi cooling session for member polisi nang ta ki nang kam jogi senglam kini di badai jogi kontensi nang ta bade ki nang kam bade jogi samla for polisi barakat bar ki nang kam juga parti jong kontensi baro kowe tukuntang ki nagalian jogi nang kam goher ki apoy rti intakasi namar ba kidan bijing kenan baka parti ki jogi kan le baha kan election ko banta den mar kata raga jinjin ke khoj ke basai ngilele da script balot bat haden mangilele da script balot te kle shimantalang baro kitu ki ba ngalong menit tu ki body ki boper bat haden bala de tap ya ka ha ya ka balot pepa te le nyau ki bod bat I balayo nangkong along ide ba jeslan renong si ba ar iba edelbat yo priam balai ba polan support bat iba saw de iba sensya denan yang jogi komiti yang mentang ini tu ipi tolong ba ngimla banong ba upa ba de official candidate namar ya gani ke proses kinambun niru ispendat ke proses yang nang ni kelong pengin pha sya ka parti bagi parti kan hak si kibor hajrom ba nakalian juga state try sa penbenai kandidat namu kawat tehre nakalian juga komiti kalau ngalan le pendet lagi jong komentar dan ini ke proses kalau bat ba ida sau tenang do tang iso mono ba namar ba kalau khoi ke basai khamia kan bas hare dak ta kam sim ke baki jidhi da kamon ke na binam kit kam kalau ba yono orang ba bagi kwa ban phaile election hanne po mau rawat polisi namta kan kam disi ngengen maka parti ke jogi kan le baha hakan election kan sawan markum kalau menta kalau mantelim long bat dari lawan polisi mentar dari spa bagi najid debat kene kalau bobek ku khusba someone I khule ya gini gini kam jogi baro bat ne ya gini jingle jogi komiti ngengen kan kermen pada kalian jogi bor bahalo kimpriang bat menjar tatan sokwa omba तो कुंबला बताई chairman jong ka election committee te ka proses ka bangile hoy ngim dah kwa ban yathu bha edite nomor ba hala ka strategi ka politics ngim kwa ba kiwe ki ribut ka bangile te ndre ngilale ka bhatam berkata ke jingle jongi ka lomba ngilale kata ka dul klam da 4 unit klam da thau group unit bar ka sistem ka bangile kalong ka sistem ka bala menjur da barok saumut ki kandidat ki aspiring candidate ki jongi menjur ki nong elam parti barnyal pendat mata daka
election committee ka bakal le ka proses ka jongka te isu tenat hadu kata-kata ke bagi lele dak bagi i ke jing hun jong ki ba ki bawan ke committee muta ke le phai dak jing kemen dak jing pu sam dak hi bar khoi om don weru baknyum la ne baknyo kan thop di ki saumut ki kandidat ke benan barngi ke ba ki da yu i dak mat ya ke bakim sim khonyo marki shania bak proses wale kadai proses ko baik itu kata ka bakho itu kata ya ka bala pendekam dak skrer balot but kata skrer balot ka bangile ha kata ka dur kata ganti ha ka bakram lap ban ya thau grup kram don ke je thau grup kata ka grouping ha ki unit ki jongi andre kira le be tek dak je sutho jong kini ki nongelam ji jongi tingi i kata proses bangile bang ai kule shibune ka election committee ka bala le kane but election committee ka siap pa ka executive committee jong ka parti mo prasarkan barkum juru sapa ka distrik ka sapa ka election committee te ka proses karang jerong te hende ngisi itu eta bana keling jogi na mo keluar ya ka baro itip bangi don hadu sawut ke bapan ya ka tiket te keling election committee ka le ka ba DE ban pendep ke proses bat mentana keling juga mo keluar se ngim dadon bandang ya hedek su ekene hende kalong bet tang manfaat syaki bor ka kamane kublesi